Balei ki viewers ki perlok ki produk ki prosnam sa season 4 lembaga ni video ngakot ngawel pun priang stop hai ki long kemi ki long pa ki kun samla shiram berkentai hang ne pokok beri hautan kai kita ka subjek la ne kai kita ka benta ka bang kwa ban pensengau la dengan kwa ban keren la dengan kwa ban share hakani ka por ka long ba hadin banga UI ya ka notification bat hadin ba ki perlok ki kun samla jong ajat benriu kila phone kila message bat kila book jingkeli habaya de bekane ba sobhab APS sirap ban penshailam ya kane ka notification ka ba mi ha ka khanriu tarik jong September 2020 ka notification ka ba hang ni kalong Government of Meghalaya Directorate of Information and Public Relations number ML 23/2023/45 nganam pulilut ya kene ka jingtho hang ne te ngan sa syubu ka screen kentu ban ngakerpat ya PIW bapin ya puli don ayu ka jingtho hang ne nga puli tang ini second paragraph jong kene ka notification kabato hang ne any individual or organization not accredited or empanel with the IPR who disseminate news on social media platform within the state of Meghalaya without completing this registration will be deemed in violation of the Meghalaya Public Communication Policy 2024 and action in accordance with law will be pursued. Kani ketika polisi jong sorkar jelah kabakila asna kabakila adopt menta usnam bat kila publish menta haga khanriu tarik bat katkum kani ke polisi kalong ba en syu yano kiba penonkam ya ki rensan social media ban long kalat jingtip syakipat ba de kasyong api kipat ba pi ngau ne em bakani kala kata ya ka hok jonga jong pi la tapi la ngau bakani ka kata ka hok ka jonga ka jong pi kom kipat ba ka ai pat ka senjam ka bangi dei ban le nang ni syakmat pi ka jing kentu na kaliang jonga kwa ban kentu ni kalong ko ki kun samla pi penon kam ya ki rensan social media kom ki lat pathai ku bor ki jong pi la da pimpat em panel ngas ngau dei ban ong pi so ban em panel no dara pikwa ban long ki nong pathai kubor ban long official ban yo bapin rung haki sekretariat lani hakinu kinu ki function lani hakinu kinu ki programs ki bapen long officially daga state Meghalaya lani ka government of Meghalaya henrei ban ya keren no ya kata ka jing kwa jong pi ban pathai kubor lada don ka programs let's say ngilak ban ong sibuk lada penlong menta nakaliang jong korat sangmah nah kalian jong sama ukwa ban penlong kawai ka program sang ne pok jela ban ulak pus ka page jong i lani ki patba ki yo jing tip ya kata ka program ke jong i ki nong le social media la pidai po Instagram pidai po Facebook la pidai po YouTube pidon ye ka hok pa pin screenshot ye ketu kom ka jing pensisa ba kani kawan na ukorat sama bat pin pathai sekipat ba no sosno jong jela pa ukonrat sama unsadon kata ka program so ni kata ka function hakata ka jaka bat kata kanumla banlong bian lanuru mar balei omdei ba pilej batai start ma pi ya ka e ka ba unsa penlong rei mau la dep pen i pat ba lupa ba unsa penlong kumta the example ka ba ka bang kwa ban keren hang ni kalong sibuk na kaliang jong presiden jong VPP ba Arden Miller basaya moin mentah ikwa ban hair syaka wei ni kisnong hang ni pok jat bendu sibuk mentah ikwa ban le chapo ka them riboy aku kisnong ila pu sapo ka page jong i lani ila circulate sapo WhatsApp ban kaliang jongangan hair ban pensai pat ba halor kini ki issue halor kini ki bentah bat larapi pat ba kinong snong ki badon ni ka jing snow here pidon ni ka jing snow kwa ban tips phang ka ni ka bentah so haban wan kon kinong le YouTube lani kinong le Facebook lani kinong le Instagram bapenon kam ya kerensan social media ban long kajing pathai sik pat ba ngasngau ba kata kam long bian ban pensngau sik pat ba marbali omdei pi batai start ma pi ya kajing pen bana jong ba Arden henrei iba Arden hi
ipen sengau syakipat ba te kum kalat ban yarap lem ya kita mo example kum ya korat sangma dan yo ba arden menta kum ka senjam bangin yarap ban pensapriang lem ka kubor ke jongki kam syamdei ke jing bakla jongi bangin lit penmi mangi ban lit pen banapat ba mangi lada pidon nilai kalat kelenti lada pila ali ban yarap ban tek matpis ban tek hon haman kisnong hangi pok gari kasi pila ban lit pertasnong mo Tihan rei lengba ka social media mentah, lengba ka rensam social media. Ngimdon kamsuk ban lite mic, ngimdon kamsuk ban lite speaker pok man kisnong, henrei lengba ka YouTube, lengba ka Facebook, lengba ka Instagram. Pikiran pok yeng ru pi pensengau ye kajuk ka subjek ka ba ki briu ki pensengau. Ki poi haman ki tliuyeng, bat haman ki skor jong ki pat nong snong. Bat kata ngalak ban ong, bat ngalak ban garanti yang ni kalong ba. Kam syam don ka ai ru ka ban bian dan ni kawan persyak ya ke riti sensar pat ba hang ni pok keri India lara pilek kempa di hari ke jingken tu jonga kalong ba sengau bahapat bahaswa bapin penmi ya kinu ki kubor lani kinu ki lat jing tip sekipat ba dai ban verify shwa dai ban penti kena shwa laga ni ke kubor ka dai ni em ke basisha laga ni ke kubor ka dai ni em ke bati kena namar ba teng piong ba o ukonat song mam ta un salit sepok mo korwat klem ke jing pentip ke jong u mentah pilit batai start ma pi ba ukorat sama umle semua korwat ba pli kino mo korwat kilai upload krui hang tei pok mo korwat blok sisngi korat sama muan te kala kata em ka image lani ka status jong korat sama lani uba arden mentah pin ong ba oh uba arden ko mu presiden jong VPP mentah un sahir syapo pen uslah Ri uba arden uklam don plan ba arden uklam pen benai kata ka kubor te mentah ladaki nongle YouTube lani ki nongle social media pilit pathai kubor baklai ke bakum kita pi deserve kan bangat hakum kan ka an pi su batai start hima pi henry claim ke jing shisha kata ka dei ke jing sotu jonga kamu wei no snong pingam tip kata ka polisi ke ba ki adop hang ne katri kam kum no henry kata nga pensai hang ne nga yarap ban pensai kat kum ke jing sotu jonga namar hapok ka riti sensar pat ba jong kari India ngidon ya ka artikel ke bakat khandai kabaong ka freedom of speech and expression kabamut mengidon ya ka hok ban kren bat ban pensengau bat ban penpau laj luit tang bah habangi kren habangi penpau lan ya habangi pensengau nimdei pat kin ban pensengau ya ke ke bomdei dan ya ke bomlalong pensengau ya ke badai pensengau ya ke balalong hangta kamdon kanu ke babian namar ban nenta ngasau tu nga appreciate ru ya ke ka notification ke bami lembaga DIPR department mentapin ong ba keno yo wei perlok lese utai uba bamsap menta piklem gajing pensisa klem gajing pentikena ba uta ubam sap sisa lani pikren menta ong ba kastit meglaya kasaram menta lada pidon gajing pensisa pila ban kren pila ban ong ba kastit meglaya kasaram dilada don ki ba keli pi balei pikren pithat ka jelam meglaya ka jongi balei pi ong ba kastit meglaya kasaram cubu kam saram dihendai la pidon pat gajing pensisa pi ong halor kini ki nongrim bat halor kini gijing pensisa nga kadau hang ne bat ngaya thu sikipat ba baka jelam meglaya kasaram tekin bisar ken hatu kasaram sisa dilada kasaram sisa appreciate you tahu ba yarap ya kipat ba ban pen ya thu la ne ban pen sengau sa kipat ba ya gajing sisa ngai la kam dei sisa kom ta kamut ba bila dei unong yelam bakla cum tapi ong baka jelam meklaya kasaram arpo jar krur kat ba ka jelam meklaya kalong zero lun ngila benong la ne kam don ram ai ru hang no ru mutate la ngam tanga ong baka jelam meklaya kasaram kat ba ka meklaya kam don kanu karam te kadai em gajing yelam bakla kipat ba te bangai lam bakla pat ba ngadon hokin man syak penrem lani ban syak pen sistem ru ngadisa fi kata rilada nga ya thu bat ngara bat ki facts and figure ki banga pen is ki pat ba haot ka jelam meklaya ka saram ar faujar krur bet hakani katarik bet hakani ubenai bet haudi usnem ka jelam meklaya kapan ram na kata bang bat menta ka saram kat ni di hangta ke manu balak ban kem ni pi manu balak ban pen sistem ni pi namar ba pikren kat kom ka nongrim with facts and figure piklem kren lani piklem batai start syabar lani syarut jong kata disebut menta ngisong tu don hab deng jing kelumar menta kadon gajing lang jong ka seng NPP menta hapo nonston to menta
beriu bat mobile. Udon ke Facebook, udon ke Instagram, udon ke YouTube. Uring video ya katu ke jingkren, usngau tanat ya katu ke jingkren. Bat usngau bakan ni kan long ka strong message nam ta society. Ulah ban post po Facebook, ulah ban post Instagram, ulah ban post po YouTube without permission. Namar balai, haba pila kren hapo kemat pajba teh. Balai hapan pan permission, mar fi kren kena kemat pajba kamut ba fi kwa man persngau sik pajba. Dilek si hang tu pajba udon tang sia jar ngut. Dileng ba ka jing penon kami ke social media, kawan ra silak ngut. Iban yoi iban pet je katu. Tika long kumjo, sebelum ta pilih je program jong VPP. Ni program jono. Piklam pen itam lah ni piklam keren tam. Lah ni piklam batai stap tam ya ke ke bakim keren. Ni pen i lah ni pira ka kubor skipat ba halor ka ke bakitu kinong yalam. Lah ni kitu kinong keren ha katu ke jaka ki keren ngat ngau thu syai ba kata kanum don kanu rukaan ka balak bantek lakam. Yangan ya piwan ra ya ke jingkren ke jongki ber ke jingisha ka YouTube dan ka Instagram dan ka Facebook ka ailat yangi dila ka nuko department dan ka nuko authority kalong agensi ya kata ban ba kinong sosnong jong kari India kinong sosnong jong jalami klea kim don hokshu ban pensngau ya ka nuko jingkren jong unu hapo rensan pat ba ban pensngau pat seki pat ba kata ki hap ban ya kren sani bat ban ya hap ban ya thir ba harkom ka badai nga kalakta ya kahok jong kariti sensar pat bah jong kari India along ko mapilak pen kubum jubor dan ka along ko mapi kanglat no ya upat ba banyo jingtip upat ba udon ni kahok banyo jingtip tang ba kinong ai jingtip kim dai ban ai jingtip ke babakla lan ni ke bumti kena kinong ai jingtip kidai ban ai jingtip ke bati kena ke bapaka ke basisha pat kinong snapru kin yo sengau ya kata kajing pentip kajing pensawa ke basisha ke bati kena ke baklem kanu kajing yalam bakla tinggal sengau tu badon habdeng kajing long panik jong kita ke balik social media hanrei nga kentu pi wat nomdon kanu ru kajing panik na kaliang jonga jong pi ni kren ya kajing sisa ile kajing sisa pat ni pensengau pat ngilong kita kinong trei namta ki imlang kasalang pan penonkam ya kerensan social media panlong ke jing sai sekipat ba om bangin long ke jing dom sekipat